Dari mga kakasi tiranan, alhamdulillah, insyaAllah ta'ala, mamuntulan natin sa niyong kawakto ini, insyaAllah. At yari na in puro mulia, among di mungkin kato matutong kawakto ini, ini hambuk. Natudugaing uno-unong hinanggot malaing kanangan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa nataagad iban sin hinang karidaan niya amun tiyatarang sin niya pamun. Ako magpaluway tukbal po in guru email kato patumtum mayroon narwaing daingkan Sheikh Abdullah Dituyatu wal yatafaddal siyadatu mashkur. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ingkatan sang litiban puji pa tupud pamahasud si maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Sadta salawat iban salam papanghu na tu pilihan panghu singkatan kanabihan iban karasulan amuna in nabi na tu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam danin ahli niya iban sin mga kasahabatan niya iban sin mga sila amu imyamagad apamandu sin Rasul alaihi salatu wassalam sambil na sadya amuin datungan sila sin ajal nila sambil na sadya maabutin adlaw qiyamah. Tinasawabyan mga palanguan sin kami hapag iman milya kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Patumtuman na muna yung ginhawabaran sin kami latun matun kanyo sin patumtum madaran amuin siya sabot sin mga kaulamaan sin kita niyo. Amo na in pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, in kahalan sin mga sila bariman, di mabugto rin doon habigi jantong nila. Doon kanila in pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon labay hapaghinang sindia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sadta pagtaga paglayo ang mga parkala piyanglangan niya. Sabab mga pamila in manusya nagmabuga matan pa Allah subhanahu wa ta'ala amurayat tuin mahinangdan sabab asupaya madawhat niya in ulong iban rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Natatkala mga pamila na dawhat sinhamuk muslim sinhamuk bariman in ulong iban rida sin Allah subhanahu wa ta'ala way buli rapat in pasurun na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala palawam sin sulka niya. Jari niya mga palanguan sin kami pag-iman wilya kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adu mini biidhnillah subhanahu wa ta'ala maniyu tiyu mawdu
paglamit-lamitan sin kita niyo. Amuok din ha mga pakaradyaan amuin miumuhot sin tiap-tiap manusia. Miumuhot ya angan-angan diaraot sin tiap-tiap siulakan din katuktan niyo. Sibura hibarkanan, imiskinan, sibura intao makusog iban sin malamma, sibura intao maas iban sin bata-bata. Hati niya inkatan siulakan nagaangan-angan atau akan nagmumuhot-muhot sin pakaradyaan ini. Sabab in pakaradyaan ini banga pabila na paun atau akan yan din doon akabuhi sin manusia sabunnal tuod dumayaw in pagdunya-dunya niya labi luba na dumayaw in pag-akhirat niya. Hati niya dumayaw in pag-ibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yung pagbahasa hulong sin mga kaulamaan sin kita niyo rahatul bal. Hati niya kahanong kasanyangan sin pikilan. Bangbahasa ang galis peace of mind. In tiap-tiap manusia naghahangad hulat atau akan nagmumuhot-muhot sin masanyang in pikilan niya. Amo in wayroon problema tiyatali niya. Mahayangin kabuhi niya, masanyangin kabuhi niya, amo in diaraot sin tiap-tiap din katuktan niyo. Amo in miumuhot sin tiap-tiap din katuktan niyo. Sibu rin Muslim iwan sin bukon Muslim, sambat sin bahasa nangangarap. Pangman madawhat niya in kahanong sin pikilan, kahanong sin pangatayan, peace of mind na doon hagin hawabaran niya. Naingaton sin kita niyo in parkala, amo in kahanong sin pikilan, bukon siya atawa wayroon siya si mandig atawa kan timaytay, doon ha pangalta sin manusia. Bukunin basis sin kita niyo sinintao yan masanyang in pikilan niya on peace of mind niya bangyan na natipunin pagdaya rin doon nakabuhi niya. Atawa kan uno-uno na din ha mga amuin yaangan-angan sin kamatauran manusia. Day naman haparkala pag dunya-dunya. Amin pag main-main din rihadlaw man sin dunya. Hati niya, bukun niya to in matan amuin taka peace of mind. Walau pun in manusia, matan nagdara sin kahanungan, sin pikilan, kahanungan sin pangatayan, peace of mind sambat sin bahasa, banga pabila masanyang in pikilan niya, banga pabila masanyang in pangatayan niya, hati niya timindog din doon na agam Islam. Hati niya, himuhup yaon habigi jantong niya, in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. In matan masanyang in pikilan, iwan sin pangatayan, amurain mga sila matan bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon na dukaing, sila rayan, in matan masanyang in pikilan, iwan pangatayan. Sabi nga tun sin kita niyo, in kita niyo manusia, apag kamanusia sin kita niyo, na magpakananam kita niyo kasusahan, sabi sin tatandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyari normal sa bahasa magjatuk. Sa dirihilan kita niyo lunas. Upat sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahinang lunas sin mga parkala ini. Muna-muna nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin mahinang lunas sin parkala, amuin maon mga manusia, wayron peace of mind nila, wayron kahanungan sin pikilan, wayron kahanungan sin pangatayan. Kaya tumtuman kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, halom sin Quran niya mahamulya, hafarman niya, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Muna in ayatinin nang himunnakon, sin sabunnal tuod in pangatayan sin kita niyo manusia, maghajat siya kahanungan. Naglalawag siya sin kahanungan, kasanyangan, kasasaddapan. Amin karya salisin, pangatayan sin kita niyo. Nahinduan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala sin parkala amuin madawhat na tuing kahanungan. Doon ha pangatayan. Nasabot ni ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Bukun ka in pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, mahinang sabab,
madawhat sinambuk manusia in kahanungan doon na pangatayan niya. Atin niya amuyon in solution dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtumtum ka niya. Muna-muna, labay pagtawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labay ha pag-ibadat tunggal ka niya. Labay ha pag-iman ka niya. Labay ha pagtaat. Auno-uno india akan niya sa paglayo din ha mga parkala pianglangan niya. Nahisiyuin na kahinang sin mga parkala ini, benasin sambat na to amuray mga mariman. Damikian, tiutumtum niyan Allah subhanahu wa ta'ala, madaran din doon siya sabot niya ha, dila niya. Dain naman, apagbasa niya sin Quran, dain naman sin pagbisara niya, sin jijikiran pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuyaon in lunas. Sin amuin manusia halom kasusahanin pangatayan niya. Asupaya madawhat niya in mattan kahanungan din Allah subhanahu wa ta'ala. Nawangin Allah subhanahu wa ta'ala magbaita, wayro pagduarwa. Hati niya amuyaunin kagunahan sin pangatayan sin manusia. Na nasabutin pangatayan din ni sababing pangatayan siya in puunan, nakura sin katan ginhawabaran. Nawang dumayaw in kahalan sin nakura, dumayaw ray sabing kahalan sin tindog niya. Dumayaw ray sabing kahalan sin raayat niya. Sabab nasabot si Rasul sallallahu alaihi wasallam maana sin hadith, bukun kalong niya aun hambuok amuin dugo na kumpul yan halawman sin baran sin manusia. Mga pamila dumayaw humanung in dugo ini amunin pangatayan, dumayaw in katan jasad niya in ginhawabaran niya. Atin niya sin nakura bang dumayaw in nakura dumayaw katan tindog niya. Na mga pawilay sab kimangi in pangatayan niyaon mararay sabing kataan ginhawabaran kumangi atawakan lumammas siya. Narin nasabyan lunas dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala muna amunin pagtumtum pagdikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga pamila piadaran sin hamuk muslim in pagtumtum niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, way buli rapat in madawhat niya in pagtawagon peace of mind. Madawhat niya in kahanungan sin pikilan iban pangatayan niya. Hati niya in kahupuan in parkala to'y hikadawhat na to sin peace of mind, sin kasanyangan sin pikilan iban sin pangatayan bukun hataud sin alta. Sambat sin bahasa hindi nasusukat dahin doon ha parkala amin taud sin alta sin manusia. Buat malingkan madawhat niya in mattan peace of mind, kahanungan sin pikilan iban sin pangatayan, doon hasuok niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magsusung in taud sin pagdikir, pagtumtum niya pa Allah, magsusung isab in suok niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan na pagpataud niya sin ibadat niya pa Allah, pagpataud niya sin duaan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, sadta amuin paaunon niya in kasabar, dahil doon ha pangatayan niya, hauno-uno na amin kiyadar kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, sadta pagtayma kanya. Biasin agisin kita niyo in parkala ini, wayroon makadaot kanya, wayroon makadawhat kanya, buat malengkan amuray mga sila, mattan bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sinasabot, sin Rasul alaihi salatu wassalam, hadith ka riwayat Imam Muslim, agi sin Rasul alaihi salatu wassalam, ajaban li amril mu'min. Kaajayban, kaiinu-inuhan, akahalan sin mga sila mattan bariman. Inna amrahu kullahu khair. Sabunnaltud ingkatan sin pakaradyaan, kabuhi sin mga sila mattan bariman, marayaw katan. Uno-uno magjato ha bariman, marayaw katan. Atin niya marayaw in panayma niya, marayaw in kasabar niya, hati niya marayaw in kahupan niya karayawan katan. Walaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. Agisin Rasul alaihi salatu wassalam, wayruun amuin di jumato in parkala ini, buat malingkan ha mga sila mattan na bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di mo kawakan in parkala ini, amin parkala, kaajayban, kainu-inuhan, buat malingkan ha mga sila bariman sadya. Naunin makaajay biyaon,
unuin makainu-inuha kahalan sin mga sila mu'min pa Allah subhanahu wa ta'ala. In asabathu sarra'u syakar. In kahalan sin mga sila beriman, bang apabila sila datungan sin kakukuyakan din ha Allah subhanahu wa ta'ala, magsyukur sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun ka nakalando in dayaw kahalan sin mga sila beriman, bang sila dihilan kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, magtuy-tuy magsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Fakana khairan lah. Sabun nal tuudin ka imparkala yawn, hikarayaw kaniya. Bang apabila siya datungan kakuyakan, nagsukur siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, dalil sin karayawan yawn ninduun kaniya. Wa in asabathu darra'u sabar, fakana khairan lah. Demikian mga apabila siya datungan sin pagtukasan, kasigpitan, tutukasan din na Allah subhanahu wa ta'ala, magsabar siya. Hati niya tay maun niya inyari pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, kako magsabar ako. Hati niya in mu'min matan pa Allah subhanahu wa ta'ala, wayrun reklamo niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tay maun niya katan bang unu-unu inhirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Tay maun niya pamarayaw katan, wayrun pagtayma pamangi, amuyat to in makaajay bakahalan sin mga sila matan beriman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanda nasabot sinamuk Imam rahimahullahu ta'ala, biyanakan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, ha kitab ni Al-Qawaidul Arba, apanagnaan nasabot niya in pagtawagon unwanus sa'adah, at niya puunan sin pagtawagon kakuyagan. Isyuin matan makuyag manusia rin di hadunya. Isyuin matan makuyag manusia rin di hadunya. Natu kahalan, tuwin kahalan sin mga sila matan amuin, halawm kakuyagan, akarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amunain, idha u'tiya syakar, wa idha btuliya sabar, wa idha adnaba istaghfar. In uunan, tuburan sin matan kakuyagan din Allah subhanahu wa ta'ala, bang apabila jumatukan intu pakarajaan, hinangun ni sa bintu pakarajaan. Unin tu pakarajaan ini, idha u'tiya syakar. Bang apabila siya dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, unu-unu kakuyagan, dihilan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, rijiki din kaniya, magsarang sukul siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magsyukur siya ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikarwa, wa idhabtuliya sabar. Bang apabila sab siya tandasun paratungan bala sin Allah subhanahu wa ta'ala, paratungan tutukasan, dahin naman hagin hawabaran niya, family niya, pangalta niya, magsabar siya. Magsabar siya. Hati niya, tay maun niya sa pagsabaran niya karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inhi katukahalan, wa idha adnaba istaghfar. Bang apabila siya makahinang kasaan dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala, mag-us-us siya, magtuy-tuy, mangayo kaampunan, mangayo kamaapan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wayroon makahinang sinparkalain wat malaingkan amurain mga sila matan mu'min pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di nasabihan, in kahupuan sin matan amuin, mahayangin pikilan, mahayangin pangatayan niya, aun peace of mind niya sambat simbahasa, bang apabila siya nabuhi din di halaw man sin dunya, halaw pagmarida pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno-uno ririhilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, magrida siya tay maun niya din na Allah subhanahu wa ta'ala. Sabta muamalahun niya, dahon niya magsumadya in uno-uno tutukasan, pertandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin pagsabar. Amuinin lunas niya. Amuinin dahon niya mag-atubang in parkala bala sin Allah ta'ala, sin pagsabar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sadta padaranun niya in pagsarang sukul ha mga kani'mat-ni'matan, dihil kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. At sabab hatto, mga pabila napadyato sinamuk mu'min in mga parkala na sabot yato, wayroon kasusahan na pangatayan niya.
Wayroon kasusahan na pikilan niya, hati niya, mahayang, masanyang in pikilan, imang pangatayan niya, aun pagtawagon peace of mind niya, hakabuhi niya. Naingaton sin kita niyo, on waktu tandasun kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga parkala ini. Tandasun kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga parkala. Problema, tiyo, atawa kanda kula, mataod. Inyari katanda in Allah subhanahu wa ta'ala pag-testing, supaya mahimon na kung sin Allah subhanahu wa ta'ala doon katutan niyo, bangisiyuin matan nagiiman kaniya. Bangisiyuin matan nagsasabar kaniya. Daray nasabyan suwayin mga bariman, mapandu ka siya. Aparkala ini, sabab in Allah subhanahu wa ta'ala, anytime sa simbasa, para tungan siya tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun na sa diha parkala, dakula. Aun waktu parkala sibi-sibi, wala mo kiingatan hambuk to ito rin ang mga tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So, umbot kita niyo maniyo, tiyo kisa, jima to ahula Arab. Inyari kisa nasabot siya ng doktor sin kami dito ha jami'a. Biyan kan Dr. Abud Ibn Dar, hafizahullahu ta'ala. Sabot nin kisa tungod pakahalan sin amuin pagbahasaw na amawdu niya rahatul bal. Hati niya intutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala on waktu haparkala sibi-sibi. Wala mo kiingatan natukas ko to sin Allah subhanahu wa ta'ala rin doon. Sadta in parkala sibi-sibi yaon nakaapekto siya ha mga parkala dakula. Nakaapekto siya, nagbunga siya ha mga parkala dakula ha kabuhi mo. Nasyabot nin kisa sin hambuok muadzin, hambuok bangkato Bilal magbabang ha masjid. Sambil agisin doktor in muadzin niya to limaas na liasan na pagbang dino na masjid yaw nahula Arab. Doon mayan in maasini kakilahan ning kataan sin jamaah a masjid. Sa kahalan niya wayron pen waktu rin doon na siya masjid siya magbabang. Early pa temprano pa rin doon na siya masjid. Damikya may sisambot sing kita niyo kakilahan niya katanin jamaah masjid magsul magwa kakilahan niya katan hisiwin musafir hisiwin bukum musafir kakilahan niya katan. Naroon mayan aun hambok usog dayahan businessman mangdi kato. Na-observe sin Bilal sin muadzin ini in businessman niya on madaran sadya siya magkalita sa bahayang. Aun waktu di siya magpakagawa pa masjid. Di siya magpakagawa pa masjid. Aun waktu late siya. Di siya magpakagawa ataw akan late na siya magpakagawa maun pa masjid. Nayobserbahan sin Bilal ini pila adlaw jagahan niya sadyain tao ini. Sambil mangkato wala na siya nakatanam diyan niya na nagbisara. Inkasaan long sin doktor, inkasaan long na sin pagpatumtum niya, iakaran niya gasud ataw akan amuin bisara bukum marayaw. Giyasuran niya magtuin tauin niya min businessman ini maglilito-lito. Naroon mayan hasabab sin amuin pagbisara niya sambat simbasa wayron hikmat nasaktan bang katuin amin businessman ini. Ang katubitaan niya may takulong niya madaran sa di magkalit sa bahayang observant on waktu long di kulong niya magbuwalong niya pa masjid. Bini hati niya giyasuran ni bisarahan ni simbya mga parkala bukon na mapatut bisarahon. Bukon mapatut bisarahon sin magpatumtum hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nawang kato siyang bag siya sin maglilito ini businessman nalong niya na kulong niya busy kulong niya usaha kulong niya na kulong niya naglilito-lito nagbe-business ako. Na amoy tulong niya sabab may talong niya magkalit na kulong niya magpamasjid damikyan long yan waktu rin ako magpakagawa. Sa tiyaw niya to pangatayan niya sin bangkat wala niya natayma in pagpatumtum kaniya sa biagaran gasod biagaran amin piag-amahan siya kaagyaon. Sambil wala siya gimuwa pamasjid. Tanda simbi pangdada niya haamuin Bilalet. Lain Bilalet beto ra kahalan niya ra temprano ra masjid masira siya magbabang. Na nagtali in usog businessman ini mabaya niya pamaulihan. Asabab baha sin kalam masin pag-iman niya, mabaya niya bang kato, Hinduan isab. Hinduan niya isab,
pangadjian in Bilal ini. Hati niya, wala ni ang kato, ihati na yung kahalan niya, magtuwi siya ang kato, bisarahan piya mungmungan. Na unin hinang sin businessman ini, hati niya, mabaya niya dihilan, pangadjian, lesson in Bilal ini, asupaya kahatihan yung kahalan niya, liawag niya inbay sin Bilal, liawag niya wean inbay sin Bilal. Doon mayan kiyawakan ni inbay sin muadzin sin Bilal, yan pa siya nagsulat hambuk envelope. Businessman siya, on alta niya. Nagsulat siya envelope, bangkato, inyarilong niya, Assalamualaikum warahmatullah, inyarilong niya, hipagsarak kakulong niya, masjid. Akarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inluun long ni sin envelope ini, tunggatus rial. Amin sin Saudi. Tunggatus long niya rial, inluun sin envelope ini. Mga rika to mga 5,000, kulang maglabi. 5,000 peso. Ampa niya, liunan, in envelope yaon, bukun tunggatus rial. Sa liunan niya sadya, 200 kasiyaman rial. At initiuod niya, wala jiukup tunggatus, sinang niya 200 kasiyaman, hilangan niya hang pupilak. Yang panelion palom envelope, ang panebiu tanghagwa lawang sin Bilal ito. Napagbuwa sin Bilal, din abay, sung na pamasjid, sumambayang fajar, nakita niya envelope hagwa bay niya. Tapos nakasulat tayo nito, Assalamualaikum warahmatullah, inyarilong ni bang kato, sarak ka, pamasjid, tunggatus-long niya riyal. Nakiyawa na sin Bilal, ang paniya diya pamasjid. Narito mayan, hamasjid, bang kato, iukab na sin Bilal in envelope. Pag ukab niya, inkiyawakan niya sin halaw, 200 kasiyaman pilak da. At yun 200 kasiyaman real da. Kulang ang po pilak, yung nakasulat 200, ang pagkiyawakan niya, halaw 200 kasiyaman da. Na naino-ino yung Bilal, may talong niya 200 kasiyaman da. Nakapakainlong niya ng po pilak. Marilong niya bang kato, aun kimawalong na sinang po pilak ini, at tawakan dihilangan bihan. Nahati niya, na nagtali intauyat. Nagtali in Bilal bang unin jima tumitalong niya. Amo bang kato 200 kasiyaman da kuman. Nakapakainlong niya ng pupilak. Bang sa upamay nilong niya tiyakaw kiyawa kawaunin nilong niya katan. Insimay talong niyang pupilak da. Hati niya nahinang sabab inang pupilak yato nasa sawin pikilan niya. Nalawa in peace of mind niya. Sambil injima to Bilal, amin muadzin ini, magpabang siya magkalit na siya sa bahayang. Unin sabab, maglawag bang hisiyon nakakawa sinang pupilak. Nagtatali siya nakakawa. Sambil jima to, in wayroon na to siya nagpakawa pa mas, hindi na siya magpakawang. Wala na siya nakakuha. Unin sabab da sinang pupilak. Nagtali siya bang mayta na lawa, at tawakan mayta kaya kulangan ni sarak kayat to. Naroon mayan, kita sinaming businessman ng kahalan sin Bilal. Hati niya, nabiya sin kahalan niya, di na magpakawa pa masjid, ang waktu magkalit na. Namukwak to nagbak sila diyan, nagbisala naman katulong ito ang Bilal, ya ko muadzin, bialong niya mahang tanakulong na pagkakita na masjid, daran na kulong na magkalit. Ang waktu nito nakulong na pagkakitaan. Unin siyambag niya, di mulong ni kiingatan ng kahalan ko. Ay mo kulong ni asuwalong ni atawag kang bisaray simbiyang parkala. Tablong ni di mo long nakingat bang uning kasigpitan long niya jima jatuwi ang kago. Wala ni siya but bang uno. Ana atad kala bihat tumanin sambungkan niya na siyambag niya nagbalik nalong niya bang man kulong niya tulungon sin Allah subhanahu wa ta'ala long niya parkala mo yan. Bang man paluhayon kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala yung parkala mo yan. Na doon mayan siyabot na sin businessman ini. Nalain sambunglong niya, yawakan mo ralong niya, sarak ka kulong niya. Amin biyutang kulong niya, hagwa bay mo. Amin envelope at tulong niya. Yawakan mo. Long niya huon long niya, nakawa ko. Ikaw long niya nagdihil. Long niya huon long niya ako. Ingkya sulat kulong niya envelope long niya tunggatos. Sa long niya kialuon kulong niya palawom long niya 200 kasyaman. Kialupahan kulong niya ng pupilak. Hati niya, bang kato, yamin niya, rasin siya nagdihil. Sa inbayta niya, kialupahan ko long niya ng pupilak long niya hiluon. Nabang kato, ikaw na ba to yan long niya?
ikaw to yalong ni nahinang sabab, nalawa long ni hindi kahanungan sin pikilan ko. Nalawa in peace of mind ko, sabab mo long niya. Nayang pa si petumtuman, kita mo long niya. Asabab dalong ni simparkala, siwi ang po pilak. Amoy at tulong ni inkyala, walong ni sim peace of mind mo. Banga pabila kya hati hamin kahalan long ni sinta ulong ni halong partukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkato, di mo kahulong ni paggasuran, bi sinamin bi pagpatumtum mo kako. At ini makatapangadjian hakissa, inyat to, hambuk din ang mga parkala, tutukasan sin Allah ta'ala. Di ta kaingatan. Parkala, siwi, sinya to, hang po pilak da. Amuyatin kya sasaw sin pikilan niya, amuyatin kya lawa sin peace of mind niya. Ari nasabihan imatan bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala, bi sin agi sin kita ni subay siya mapanduka. Subay siya madyaga rin ang mga parkala ini. Supaya maaon din doon in kahanungan sin pangatayan niya. Iwan kahanungan sin pikilan niya. Sadta hambuk din ang mga lunas hindu kato tanyo sin Rasul alayhi salatu wassalam. Inbang apabila in tao halom kasigpitan. In aturun niya, in pagkahin niya, labi masigpit din kaniya. Ayaw siya umato din ang mga tao, din ang mga mano, si amo in masanyang din kaniya. At sabab hato, maaon din doon in peace of mind niya. Binasin aki sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith, amin kariwayat Imam al-Bukhari ibn Imam Muslim, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dia akitan niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aturan niyo long niya, in mga manusia, amo in hababaan niyo. Maksud niya amin masigpiting kahalan din kanyo. Bangha pangatod mo masigpiting kahalan mo, atura in manus lawin sigpit din kay mo. Sadta ayaw kamlong na umatod ha mga manus masanyang kahalan din kanyo. Asabab hat tulong niya, fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaykum. Inyat tulong niya effective way sambat simbahasa. Amuyat to in sarayaw-rayaw mahinangdan, supaya di niyulong niya magaan-gaan, mababa-baba in ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala doon kanyo. Ang waktu, ma-underestimate in mga ni'mat dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kato, sabab sinin niya atod damano siya amo in mataas din kato. Kung niya yung karilan siya, bihini, sana ako isab. At ini in ni'mat, yaon din doon kanya, di niya ma-enjoy sambat simbasa. Di niya kapag sarang sukulan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Si may taon niya angan niya, amuin maabot niya beda sab sinyat. Sabang niya kita in kahalan sin mga manusia, masigpit din na kahalan niya, sabon naton makapagsarang sukul siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan na sin mga hula, pagkakitaan sin kita ni Biyao na mga duweng hula, mga Palestine. Mangbiyari ining kasigpitan nila, bukon sa diha pagkaon, hapag-inom, sambila kabuhi nila, wayroon amin aman, din doon, wayroon security, wayroon safety nila. Makapagsarang sukul sa inikita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Isambihin ng kahalan, kasigpitan na to. Makaiyan kita niyo, halom, ni'mat kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ita, amuyatin kita o na to kahalan nila. Na mahinang niya to sabab, makapagsarang sukul kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, mahinang niya to sabab, maaunin peace of mind, hapikilan, iba na pangatayan sin kita niyo. Sadta kahinapusan biidnillah subhanahu wa ta'ala, sabuton na to in hadith ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakahalan sin mga sila amo in mattan bar iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amun yawn din doon in pagmarida pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yawn din doon in pagbason qana'a, kasaddalahan, atin ay pagtayma uno-uno in dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabunnal tuod, in manu siya bihini kahalan, kakitaan niya rarinun hagin hawabaran niya sinsiya na in amuin swerte sambat simbasa. Manusia amuin dirihilan ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith kariwayat Imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, aki sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu dunya. Aki sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hisiyu-siyuin kiaunan niya, halawm siya safety, halawm siya kasalamatan din doon ha,
inma na sincere belong sa mga ulama hadan niya say maksud din ni amuin doon hagin hawabaran niya safe in kabuhi niya halom kasalamatan in kabuhi niya halom kasalamatan in ahli family niya halom kasalamatan in arta niya sarta in kaunan sing ginhawabaran niya yaon hasihat atin niya makulasugin pamaranan niya wayruun sakit-sakit niya damikian indahu qutu yaumihi aun siya mataw kakaon hadlaw niya bukunin siya but ni aun siya mataw pagkaon halaw man sinang kabulan atawa ka ang kapito atawa ka ng kabulan atawa ka ng kataon bukod in makasecure sa siya pagkaon halaw man sinang kaadlaw in masiguro niya sin aun makaon niya haadlaw yaon bihato yung kahalan niya pakaanna mahizat lahud dunya biaralong niya sa pantun hiklad kan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala in dunya ini katan at inibiyat yung kahalan sin manusia amin aun kanaan niya aun kasadalahan niya aun contentment niya aun pagmarida niya pa Allah subhanahu wa ta'ala imahalaga halom safety siya halom kasalamatan in kabuhi niya in family niya in pangadta niya sarta wayroon sakit-sakit niya sarta aun pagkaon mataw niya halaw man sa sinang kaadlaw inyat to biaralong sa pantun amo inhiklad kanin dunya katan. Arina sabyan mga pabila tiali sa desin mga sila bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala mga parkala ini sabunnal tuod maaun sa in peace of mind. Sumanyang in pikilan niya, sumanyang in pangatayan niya, hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inasabyan mga palanguan sin kami pag-iman wilya kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala mataod pa sa turin ha mga amuin kadalil-dalilan tungod paamuin din ng mga sabab tarika supaya madawhat na to in kasanyangan in peace of mind sin pikilan iwan sin pangatayan biya na sin mga parkala pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala damikian parkala pagtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala in katani ni mahinang si sabab supaya maaun in peace of mind in kasanyangan iwan pikilan iwan sin pangatayan sin tiap-tiap din kato tanyo din nasabyan kahinapusan suway kita niyo magtuyo maghinang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala pagtuyuan na to in magtaat kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala sadta lumayo kita niyo rin ha mga parkala dusa maasiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala inyat tumahinang sabab supaya tawfikan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala mo pa karayawan madawhat na to in karayawan din ha Allah subhanahu wa ta'ala mahinang sabab sumanyang ipangatayan na to mahinang sabab sumanyang in pikilan na to mahinang sabab madawhat na to in pagtawagon peace of mind biidhnillah subhanahu wa ta'ala patubtubon na mo rin biidhnillah subhanakallah bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.